Thutha wa kwamũrithio gĩturwa-inĩ kĩa mutongoria wa aria anini mbunge-ini ya Senate na maseneta za ODM, Riri Moses Wetangula wa Ford Kenya na murunawe wa ANC Musalia Mudavadi nimaugĩte cigana makiranira ica ikuhĩ nĩmegũthondeka ngwataniro ya hamwe. Hakuna mambo ya kutembea na ANC huko, hakuna mambo ya kutembea na Ford Kenya kule, tunamletea nyumba moja. Wetangula no ahithũrĩtie kinyararo kĩrĩa atongirio wa kana kiumia kĩhĩtũku ikarone na Raila Odinga ũndũmwe na maseneta za ODM na rĩu akauga ndabatairio nĩ giturwa kĩu ũndũ ũyũ rĩu ũgĩkĩra hinya gũthurwo kwa James Orengo. I shall and will not participate in that retreat because I will be subjecting myself to a goat walking into a court of the hyenas. Na Orengo wanaenda wanakaa kwa hoteli, wana craft minutes, wanakuja wanafuta kijana yetu Moses Masika Wetangula kama minority leader kule National Assembly. Waluya, mnakubali hiyo maneno? We cannot continue to live in pretense. We need to hit the nail on the top. No kuringana na muhuri wa musharisha wa Jubilee Benjamin Washiari kunyitana kwa Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwaya kwaga kurehe maciaro o mothe mwaka wa 2022 o tiga matangĩrũgamia umwe wao kuhuranira o president. To get presidency is a game of numbers. Therefore, I would first of all request that my brother Musalia and my brother Wetangula should first of all agree on who is going to be the front runner in Luyaland. No nambere warithuite seneta wa Kakamega Cleophas Malala na mwandiki munene kiama-ini kia ODM Edwin Sifuna nomeneire mĩario ya Musalia na Wetangula makiuga ihinda nĩ ikinyu mahomu kia ũteti wa kĩbũrũri ona gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Wewe Wetangula, nyinyi mliapishwa siku gani ndio mnataka kwenda kuongea na Uhuru direct? Nataka nyinyi muende muapishwe kwanza ndio mkuje muongee na Uhuru Kenyatta kama mumeapishwa kama the people's deputy president na prime minister. Sio kusemekana kwamba lazima ikuwe nyinyi ndio isemekane hiyo ni umoja wa Luya. Sisi tunawaomba na mtuombee sana kama kanisa. Hii pepo ya kiburi kwa viongozi wetu lazima ikwishe. Sisi kama vijana tumesema Wetangula na Musalia wapumzike. Sasa sisi, mimi, Sifuna, Osoti, Riri, sisi ndio viongozi wa Waluya kutoka leo. Hau kabere abunge a ODM nĩmendekithĩtie kũninwo kwa ngwatanĩro ya NASA ĩrĩa maugĩte yarĩ ndĩra cia gwetha kura gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku, naho makongerera atĩ ODM ndĩrĩ na igũtha o rĩothe gũtũngana narĩo kuna nĩo marĩ na ajumbe aingĩ mbunge-inĩ cierĩ thutha wa Jubilee. NASA has not delivered the presidency. So what are they together? For what agenda? What I know is that a party can opt to walk out of the coalition. That I am sure is provided for in that coalition agreement. Even in the worst case scenario that ODM forms coalition with Jubilee, they'll still maintain the minority seat because they are the second most after Jubilee. Kuharagana kwa NASA gũkĩte Riri Kalonzo Musyoka wa Wiper athiĩte na mbere gwĩcũrania kana marĩ irebere ĩmwe na Raila Odinga, kuona kuma Raila Odinga nĩre ũnyitanĩri wake na President Kenyatta, Kalonzo ndakoretwo na mũrũgamo mũkinyanĩru. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.